Hello guys, uyu munsi muri iyi video nabateguriye ngiye kubereka uburyo wa tracking umuntu aho yaba aherereye hose mu gihugu ndetse no muri Afrika. Turaza kwifashisha application yitwa OneLocator. Abatayifite mujye muri Play Store mwandikemo OneLocator ubundi muri downloading dukomeze. Okay guys, uraza hano muri application zawe uzirebe application yitwa Play Store ku bakoresha Android, bakoresha iPhone murashaka App Store. Ngiye Play Store ngiye ndaza nyikandaho, searching application yitwa OneLocator. Gutya mbyanditse murabibona hano hejuru, ariko namwe mubyandika searching. Urabona ko ngiye nyifitemo dore ngiyi hano, wowe urahita umanza uyifungura. Ngiye ndaza njya mu application nyifungure dore ngiyi. Nimara kuyifungura irarutingamo gake mbe ntegereje, ntabwo bitwara igihe kinini dore ubu ngubu yafungutse. Urabutegereje nanone akanya gato. Iyi application ikiza cyayo gutracking umuntu ndetse ikakwereka n'ifoto. Bigusaba gufungura location kugira ngo ubikore. Urabona ko nyaronze location. None igiye gutracking umuntu uraza ugakanda hano handitse send an invitation, ugakandaho ukareba nk'ahantu ushaka kohereza invitation, nimba ari kuri WhatsApp, nimba ari kuri message, nimba ari kuri Twitter, nimba ari kuri email, nimba ari kuri Telegram, niyo yaba ari kuri Instagram, hose birakunda. Njye ariko kanyohereze kuri WhatsApp, ndaza nkandaho kuri WhatsApp. Urabona ko yose ingeza kuri WhatsApp yanjye. WhatsApp yanjye ngiyi murayibona. Nzi mfate nk'uyu muntu ari we nyoherereza. Noneho iyo ugiye kuyimwoherereza uraza aya magambo yo hejuru ukayakuraho kugira ngo uwo muntu ugiye gutrackinga ataza kubimenya. Ugahita ushyiraho nk'akagambo gateye amatsiko, wenda kanandike MTN tap for free 1 GB. Urabona ko nakabona arahita agira ngo ni mega z'ubuntu, namite nkamwoherereza. Urabona ko namaze kukamwohereza, ariko ntabwo turategereza ngo agakandeho. Njyewe kangakandeho ndebe noneho uburyo biramera. Ndaza mwikandireho njyewe. Nimara kugakandaho na wa muntu nagakandaho igusya biri bugende. Urabona ko bahise banyoherereza notification ko wa muntu nohereje invitation yageze kuri OneLocator. Ndahita nza hano nza ndabiya invitation dore ngiyi nyikandeho. Noneho ndahita nza nkandeho hano handitse watch video, ndakeka muri kuhabona amakande. Tegereze gatoya birotinge. Iyi application ikamwibutse ko inerekana n'amafoto ahantu umuntu ari, bakakwereka neza, bakakwereka iyo site ukuntu imeze n'uburyo hateye byose. Muri uyu mwanya tugitegereje ko birodinga, wabura kanda subscribe ndetse ugakora na like, ukanakomentinga kandi kantu ushaka ko nzabigisha muri video y'ubutaha. Kadutegerezeho gatoya. Urabona ko byamaze kurodinga, bahise banyohereza location y'ahantu ari. Ubwo ni njyewe nyine
numvise banyoherereza location yanjye ngiyi, kandi nibyo leta banyohereza batiri yanjye ukuntu ingana, banyohereza n'isaha nakoreye kuri ya link. Noneho iyo ushaka kureba n'amafoto uraza ugahita ukanda hano handitse satellite, murahabona, ndahakanda, urabona ko n'amafoto bayanyeretse. Noneho washaka kuzuminga ugakanda kuri aka kantu ko guteranya, urabona ko ndi kuzuminga nkabona ahantu ndi neza, urabona ko ahantu ndi bari kuhanyereka neza. Nimba iyi video hari ikigufashije, kanda like, ukanda subscribe, ukomentinga ikindi kintu ushaka ko tuzigaho ubutaha, kuko kuri iyi channel twigiraho ibintu byinshi bitandukanye kandi by'ingenzi. Thanks.